A evo zaman po zamanu, što kažu ljudi, vrijeme dođe za 22 godine za ovo šehidsko obilježje što je trebalo ranije ga uraditi, ali to je bolje ikad nek nikad. Vi nećete meni zamjeriti što ja neću ove salame upućivati jednog po jednog. Ja mislim da ću biti prije gotov s tim, nego ja vas poselamim sviju što ste ovdje nas posjetili, posebno selamim generala Dudaka, Hadži generala Dudaka i ostale ministre, načelnike opštine, imama, šta ostale, tako i udrugu iz Siska koji su došli na čelu mog sina. Eto, to je to što možete mi zamiriti, to nisam ja to imenovao jednog po jednog, a eto sad malo bi prešli na ovaj moj džemat, siromašni da bi ga nazvao, ali bogati. Eto, je to od Boga da smo od početka osnivanja toga džemata Hafizovića, koji su ga osnovali 7 ljudi Hafizovića. Eto, oni da nisu ga osnovali tada, ovdje ne bi postojao džemat, ne bi mi sjedili ovdje nikako, jer ova rijeka što teče dole, ona je uvijek bila granica ovamo dijelovi preko tamo grada. Tako da ne bi postojao ovdje džemat nikad je. Oni su osnovali džemat 1873. godine sa jednom džamijom koja je bila drvena, nije imala ni jednog eksera ukucanog u sebi. Ona je trajala svega 4 godine. Jedna srpska hajdučija, da je nazovem Vlaška hajdučija, ustanak koji je krenuo iz Beograda 1875. godine, sad da se ne vraćam tamo po Hercegovini. Ova džamija naša je jedina u Bosni što je zapaljena od strane hajdučije te Vlaške. Ona je zapaljena 1877. godine, početku 9. mjeseca. Hafiz je osnovao ovaj džemat na čelu tih 6 ljudi. Taj Hafiz i njegov kolega, jedan, oni nisu htjeli bježati kao navodno da bi, oni su imali nešto oružja da bi branili da ta džamija ne izgori, ali oni su izginuli u prvoj toj naletu odmah. Bilo je ranjeni od strane njih, kad su kazivali glas posle, veli je raniše nam kare nama na početku dvojicu, to su neko drugi bio nego oni. Evo pred ovom kućom ovdje, taj je Hafizov kolega Stričević poginuo, Ramo zvani Hroma. Ta Vlaška hajdučija, moram se malo vratiti, jer Hadži general ovdje Dudak i on zna da je ta akcija krenula iz Hercegovine, kad je krenula u Bosnu. Ona se je nazvala Petar Pecijska buna. A Petar Pecija, on je jedan harambaša srpski veliki bio, on ima spomenik sad pod Kozarom, veliki spomenik koji je koštao taj kuća njegova i taj spomenik sigurno preko 1,5 milijuna dinara. Oni su spremili oružje jedno ogromno preko Vase Pelagića iz Beograda, to je oružje rusko, u Gašnici dole, niže Orhova, to je rodno mjesto mog prijatelja generala Dudaka. 60 ustanika je prije dana krenulo da to oružje prebaci preko Save u Bosnu. I oni su to počeli prebacivati, skoro su prebacili to oružje. Ali međutim, rezerva Osmanskog carstva na čelu sa, mislim da mu je ime Ibran, to je div ili je pranđe toga mog Hadži generala. On je vodio tu grupu
to je nešto oko 200 ljudi, računa se tako, jer u istoriji Vladimira Ekmečića ne kaže koliko je bilo od strane Turaka, nego samo kaže da su njegovi sledbenici, njih 60 na čelu Petar Pećijom i zamjenik Ostoja su izginuli svi. Zaplinuto je oružje tu sve 1700 karabina, 32 sanduka municije. Sad, bio sam u Dubici, jedan čovjek stari, to nisam pročitao nigde, pa mi je pričao o Petar Pećiji i pričao mi o Ibranu Dudaku tome. Znaš li ti, kaže, šta o tome? Ja sam rekao da ne znam, hoću da ja njega čujem. Kaže, kad su ih pobili sviju, Petar Pećija je uspio se u toj magli izvući i naletio na Ibrana Dudaka. Ibran Dudak je imao karabin i zakuo mu se. Kad je ovaj vidio Petar Pećija da mu se zakuo karabin, on je pošao nožom na njega. Ovaj je imao zapasom pušku, dvocevku, kratku. I s tom puškom on je ubio Petar Pećiju. Da li je to tačan podatak, to je teže saznati jer to nema u istoriji, to je samo preko starih ljudi se reklo. Ta je puška bila kod neke nane do Drugog svjetskog rata i ne zna se dalje za njezin trag, ni za nanu, ni za tu pušku. Kad je Petar Pećija poginuo, preuzeo je komandu jedan. On je rođen u Bušević, Petar Pećija, 1826. godine. Njegovu komandu je preuzeo Krivo Jerković, rodom Viša Krupe i gore. On je krenuo prema Bosanskom Novom, Kozarcu i stacionirao se u Suhoj Međi. I ustanovio se da bi krajinu zapalio i popalio i Opačku. On je imao četu od 300 vlaha, jer ja smatram i sad su vlasti u Bosni, nisu Srbi. I oni su se dobro spremili i krenuli su iz gdje je danas ekonomija do Lubošta. Naišao je jedan koji je služio Žafer Bega Bajraktara na gradu, gore na Kuli, on imao čardak. On je bio tad slobodan na Suhoj Međi tamo. Naišao je i vidio je da se spremaju da će popaliti Jezerski. I on je doletio prije, pa je javio ovim ovdje Hafizovićima i u Kanurećima. Eto, veli, Vlaha sa velikim puškama ima i ko 1000. Kaže, svi ću vas pobiti. Tako da je narod se izvukao, sem ova dva čovjeka. Narod se izvukao u ove šume, u mene je pranana bila u toj šumi gore. I gledala kako džamija gori, najbolje od sviju puća, jer ona je bila namazana smolom. Pa je lahko gorila i kao barut. Oni su krenuli prema dijelovima. Imali su 4 paljibaše, koji su imali zvanu neku lilu na navijim čakljama dugačkim 5-6 metara. I kuće su bile pokrivene samom vražovom pomošom, to je lako zapaliti. Samo je bila džamija pokrivena sa hrastovom daskom i Hafizova kuća sa daskom hrastovom, to je isto izgorilo sve. Došli su blizu dijelova na 300-400 metara i čuli su silni narod gdje s konjima, jer se javilo u Mahmiće, u Pištalna, na Ponjeder. Pa su se ljudi sredili i pošli protiv napada. I nisu dalje išli od tih raskršća kod Urukovića. Zadnja kuća bila je Haskije Seferova, trebala biti zapalita i jedan zvani Gal nije dao zapaliti, kaže, nećete paliti, kaže, dao mi je lulu duhana. Bili ostala Haskina kuća, to se dugo pričalo, stari ljudi, bili ostala za lulu duhana. Nije zapaliti. Dalje je taj džemat naš. Odmah su ljudi krenuli na izgradnju druge džamije. 1879. Napravi taj ušaper zemljom u Lipita, ta je džamija trajala 87 godina, najpunija je bila jer narod nije radio, niđe pa je bilo u njoj džamata. Dosta.
Iz te džamije, pošto je bilo malo, onda se napravila ova džamija, ovdje sad što gledate. Ova je imala temelj 1967. Otvor 1968. Ovdje je otvor vršio i otvorio iz Krupe predsjednik Medžlisa Tatalović Omer, Hadži Omer. A Kusturica Alija iz Rijaseta, on je bio kao izaslanik na ovome otvoru. To je taj džemat naš. Nakon tih godina džemat Hafzović se malo raseljavao za ekonomskim potezima. Otišli su u Bihać, u Dubicu, u Krupu, poselili su. Tako da nije bilo puno velikih kuća u džematu. Ona vlast komunistička, ona je plomdirala džamiju i likvidirala do daljnjega. Rekli su tako, džamija je bila zatvorita 18 godina. Kad je rat krenuo 1992. Hadži, ne mislim Hadži, nego Asim Efendije, ja ga zovem Hadžom, on je došao kao izbjeglica iz Kulna Vakfa sa mnom i sa još jednim da pokušamo tu džamiju da otvorimo. Došli smo sa tim krampovima, sa tim čekićima. Ja sam za kramp, mogao sam malo polagahnije, ali eto, ne znam, nešto me naglo povuklo, pa sam udario onu glombu što je na bravi bilo, a ima glomba gora na vrhu. Ja sam probio krampom i vrata i glombu i onu gora i ovu dole razglavio i ulicu. Hođa reče, ta bil hajr, rekao, Allah, mamu. Eto, to bi bilo što se tiče džemata Hafzovića. Posle toga, kad smo uselili 1992. Onda nam je u ratu 1994. Karadžićova granata napravila velikog nereda, i to dobrog nereda. Ona je pala između ove džamije i ove vamo kuće Hođine. Pa je napravila prozora, sve lupala ovu šerefu gora, pa je voda išla po svoj džami, moraš kazati. Morali smo meći jer u ratu nije bilo da moraš ti doći do stakala ili do čega, tako smo se patili do završetka rata i onda smo je obnovili. Tako da smo posle toga uzeli ovu zemlju od jednog našeg komšije iz Djelova. Čim smo je uzeli, preveli, onda smo i krenuli sa izgradnjom ove džamije. Ja bi, eto, malo bi odužio, ali trebalo bi malo da reknem u vezi historijata ovog našeg kraja. Jer ovaj naš kraj nije imao muslimana ovdje. Ovdje je Ferhat Paša Sokolović donio nam islam, kao što je Fatih Mehmed II. Donio islam do Kamen Grada, se vratio nazad. Ferhat Paša Sokoloviću uvijek treba odati čast, Elham Društvo, jer on je sve gradove osvojio u krajini sem Bihaća. Kaže on, ja sam velik krajinu osvojio pod Abdestom. Osvojio je Bužim 1576. godine, ne zna se datum, ali se računa u 6. mjesecu. U Cazin je došao 17.7. a u Jezerski je došao početkom 8. mjeseca. Nisu ga dočekali u Jezerskom, par Hrvata je ostalo koji su primili islam. Bilo im je žao bogatstva da propane, pa nisu otišli. Bihać je ostao, rekao je u Ostrošću kad je dovu davo sa svojim efendijom, kaže, nismo spremni za Bihać, ali veli, ili ću ja Bihać, ili će Bihać meni. Nije on uspio ići na Bihać, njemu se dali čin Begler Bega, koji mora biti šef jedne države. Pa je ušao u Budim u Mađarsku kao Beglerbeg, a Bihać je uzeo Hasan Predarević u 1593. godine. Eto, ja bi s ovim završio, ne bi dalje išao jer ima, toga bi se razvuklo koliko hoće. Mislio sam reći nešto o Šešelju i o
Fikratu Abdiću, ali žao mi je naroda da čeka toliko dugo, a i druge prilike nekako. Eto, ja bih živu pozdravio. Ako budemo ovo dorađivali, ako Bog da mora vidjeti, opet da ćemo imati otpred Bujron. Zahvaljujem se Hadži Hilmi Hafizoviću na ovim informacijama, na govoru, na svemu, da ga Allah Đelešanuhu za sve nagradi, za uloženi njegov trud, rad koji je uložio zaista veliki u ovaj džemat, u ovu zajednicu i u sve ove projekte koje vidite ovdje danas. Sa nama je danas i naš